mwami Isaac Muzoora hanuya CPA kandi numanya ntugamba ahabye esente investment for personal growth hatebira na kwa natushobororera so nwanyeta Vincent Mujurizi nyonyenze ngutandike nabanza twakuru tugenda umisha sebo nakwakira wabere Mujurizi ngaburizo ri mangu nonyakirage ebare kandi wari mu gisogu okuramusi habaremba tureba muri rege muri kurunje nimbasaba mwetebekane mu rukizentanda ito abareterera izoba ekwatirine n'ebintu bya investment n'ingasi okubiba wenda ngo omuntu akorakorane argo mwidara azumurinda so nabo ico ntwenda kuganira ahankore yo kugira ngo niyo muntu obase kumanyuka atandukota is it possible nangwa cyo twetaga kuba ize batinci basika so katandikiraho we bari munonga hati ekibuze cyo wabuza cyanyoreka ngo niwe notino kuba tibyangwe wareba wata option yaba nikibasika ngati kikobasika kimanyisa ngo niho mbofutina investment obarumu kandi nicyo cyaturetaha program ye kugira ngo aba bakaba bari bafutina investment hati banguhire now hati investment nicyo tuyino kubanza kwego mundabanze yacenge cyo tugenda umisha yes hati investment umurumo rwito rw'urunyakitara nikimanyiso kubiba kukorese byo ine hati bakakuzarira byingi ukabifuna nyinshi akari niyo investment then hati takareba investment tukagira birari yebi tukontureba ha TV eyimusebe naru kugambaho no ninyana turebe ahari investment aha muntu yonko muntu as a person as an individual wakubibachi wakweba muki kugira ngo kora hati okora binyencha kare kwen kuchiro kora hati okora bisandere kuiza kwen kuchiro kora hati nicyo turuntu wenda turebe kandi ko kuza kureba iki turiyo ntugambaho tukugira ngo cyatandaka hati nanako kuzombeta babyitu bya Bible abahandikira Bible bakabahandikaho omukugu Matayo akaba asumira ibintu by'esente akaba ari mbanta baye bari abahoza njye banza kuguza kuba umuhoza umuronzi w'esente no bosomere hata kahandikaho wareba muri Matayo esuri 13 wasoma ku rwagwa akasatu no reba arkwandika aha efumu yababibi uko biba ubiyagamba ngo hariho wabire aruhense ubwo zagwira arabazwe nguto zukaribwa ibinyonyi hariho ezagwira mu rusaka ebisaka bikakura bikatanga ebimera bikabara kukuraje hari ezagwira hibare zikakura konka zikabara kufuna mizi akubita karataro kandi hariho nezagwire umwitake rungi zikakuraje zikarga mbyinje kandi kuko yongeraho waza ahari Matayo 25 hato oreba bagamba aha fumu yabambari na nentaranje bari abambari abumukama wabo umwaka muhereza efezi 5 umuyamuhereza 2 undizo yamuherezemo uyahiri 5 yazikoresa zarga mu 5 izindi za 10 uyahiri 2 yazikoresa naho zarga mu 2 izindi za 2 uyahiremwe tiyagikozesa tukareba kuyizire uriya kuyamwanzurire mu yamuhire icyabireho tarasemeribwa konka uriyo wakwasira 5 zikabi 10 akasemerwa munonga kandi yamongera nabingi mwene nikimanyisa ki ngo ekituru ntugambo hati
nikisa ruhanga ikitinisa akakuba kakigambaho kare ngo tubibe tusarure byingi nyenca kare mbwenu abanyadini baryaho baturikirize igiprogramu neba kwataho munonga kugira ngo mwana mubiba mwana mu investing mbana mukuru mu mugwaranga abanyadini yes tureba investment kuko yo no choboro mukuru twine hano yo mukuru Isaac Muzoora kandi oshomire byesente kandi urikubyegesa kandi urikubikoramo emina menye kukuru investment kuko wagamba I like the way the approach you watch up aharengo rw'umuntu ntubantura investment ugana investment manye watira hatu nono shoti ebyo n'ibintu bitari harurengo rw'umuntu konga wo yo no tumanyisa nguna n'umuntu nabaza kutandika ku investinga omurwe habe mu okukurakurana nanyenzire ngo buri yo mashereze attention iri kumara aho kwa waza kukurakurana ushimiye kubwine capacity yo kuhinduka ukora hati nuko kusokweza kwiza nikora abo mwezo kwiza nikora abo mwago kwiza arempinduke kubaho iyo kukura ninga no guma or the same emrunde minji investment ni tujigamba nkate yangwe nicyo watandira no joto ryo mbakutina no jeza ho konkoreba bitaba mwenu I really don't know what it takes abo kuba hatka kitara ni esente omuntu nakora nashashuro kwezi ubwo muntu nawe arebe ibintu bihinduka konke mirunde mingi no umuntu nabyo think trying cyayanga trying cyayanga so I mean things not always come easy webare hati icyo kutwita no kurebera investment aharengo orutari rwito nicyo kikuretera twagitina mwena nisaba uremba tureba baturikiriza umuntu abanza amanye icyari no what you are ko kweza kumanye cyori hatumanye ukora yekoze se ukayihamwe kindi konka wagira ngo ngahati orebe TV West nka investment hadi immediately iwe Vincent Mujurizi usomire by'amahurire obe nicyo wateka ko tatananye nanteka ho TV West nuza kutina investment kunga ko kweza kamanye utinyo wo Mujurizi TV West neta Agacencwire nyingi kugitekaho kandi zintini ubanzo yibuzo tunyonye nizingaye nizibasake ngwen wano uhurira ngo mutima gwawe ninga nkentarando kutwabere bo mbiburi ibo ndaranda yawe yabere yo mukwereza amahurire hati we rebo ko rakoze sintarante yoyine ukwereza amahurire tikumajiza ngo utandikira TV hariho radio tikwingana na TV ineta unizizo wagiremo okararo hebizindara umuntu nakome ikizindara kikuma mutugwenzo asita mu munzi ahereza amahurire abari umutawu nomu nango icyo no kucyakurema na wenda nutambara ezo handizo nabone ugaba naguno kubaire tukati bina abantu abone njana na hati bacuruko ngano kugira ngo mu cyaro think ture munonga tukati bita bagambi na hati numutawu nomukirumbo hagire cyabaho no gira uteki nakukomfaminga utinye no kubanza kubuza nankugu the same way ukukuba no uti wahurira amahurire utirika ndi TV West ndebe cyabaho utakuba ni yarambere zikigizira ikiciri mwene ko kweza korotyo hato kuri sentaranta yawe kwe kurakurana kandi ikindi kintu no kurebera hunikiye nicyo kugira ngo investment ninga so kuba na process ngo kutwareba uri wa obahire talent itano kiya mu 10 ikikiri step number 1 hatu wambugana umusizo neri kwiza niziba zitakiri 10 nizo ziri 20 hati aho nakugira ati nanyari yezi atukungubire nangirika ndiyo nturebera abantu barya dividends zahiza kurakorana rero fa icyo tubino kucumanya kugira ngo ukubiboku ninga investment nekurra omu process egenda nekurakorana notandukora umuce ogumuka
oba muhangu kandi ezo steps ko kuzigenda hati icyo kiba nicyo cyaba investment kandi bangimanyiza ngo ogenzera no koresa ebyoyine hatoriyo no gomoka no rw'umwidara no zo murindi no rw'umwidara no zo murindi hata abantu abo kureba nubwo kugira ngo Mujurizi hata kozere investment. It even takes time and needs, I think, patience. Yes. So umuntu hatokuwa ryokwe maybe I'm now learning omukuru Isaac mu buryo mwe kosa abantu bingi tukura kuri nga kutugama investment inaho kuburije inaho kubushyo of course konga kubagama investment hinduko jirondebura. So hata I think wageze kushobora umuringo kukuretera umuntu yaje humans I can invest in myself for proper growth nk'omuntu. Otherwise no hinduko jiruti investment hago investments tega bire binde kureba handikire investments limited hati mutko kubironda byabura hati kigama investments kisigara kitari cyawe kisigara handi. Mu studio twine omwami Isaac Muzoora kandi ibintu by'esente n'umukugu kandi umumba kubyegesaho bakubishomesa kandi bakubikoramu nabo cyo twinaha mu studio abantu bingi ombyaro kwe umukire nkaka abantu batureba nangwana nawo mutawunaha umuntu naenda manye abo kuba norebe minde mingi mwa Isaac abo kushomesa esente n'umusyo w'umuretera n'umuntu yayibuza bwinshi na ende sente mwine the do's and the don'ts ziriaho. You sometimes like sente tuzeme kwato there is a way you treat money urukuzikora wenyine umworeka ngo amaye mutizeye dere sente tazikwataho manya twore no giro twari homa warya kimanya warya capital maya warya magoba manya tokura hati omuntu azahabireba. It's like you need like no yetagigur kuza kuchikora hati omuntu akibana atandika ngo mahati ngo wakora mwe kimanya hati ibintu nibigu because nyo munaje gukora ibyo. I have friends abina amabaga yanje bakagitaha ninga niferwa abantu bakija nabone baferwa ngiza kujya ngo don't the don'ts that you give money ndozo kuretera abantu mu bajya ngo no ebyo katuberekera okubasa hati mboye no Mujurizi icyo kibuze cyo wabuze nicyo abantu basemiriye kwetegereza kandi bakikiriza wakoreza makagambo patience umuryango no kugumisereza nabana nyenda tukiteye ko mu context y'umwana uko kuzarwa akakura haza tucirebe umwana nazarwa bamukicira numanya ngo umwana hinara mugemere kwazura numanya kubona bono kuri umukwazura akombirwa umwana rwo kucyangwa hina atambuze nankezi amazu ariyo nakwaterera natera ubuswa hansi ukukubona no kubonabona kandi obwe n'ururengo rw'umwana ukwetegeza ko nukuce konga ombuto bwe nabariyo umukwazura oku nabariyo nanda kugira iki yakwata hari icyatakikize now na investment age nukweri yabukuru kugira ngo hati ko kutanga kukura ugire byetago byingi okuza kwesiye byo byetago tubiriza hamukeka notekwa kugira okuwateganisibwamo notekwa kugira okuwaya yangisereza kugira mwe wayanga kugira ngo sacrifice nyensya nyencha kare ugire cyo wahikaho ikibonire nukukorebera umwana nafa yazura ahonuka amazu arga kwazura atandika kusinga abarezi arugwenture arga kusinga abarezi arga hayemereraje arga kwemera atandika kutere kitambi cumwe okutere kitambi kurugaji kukiyumugire kututu mukindi njwaza kumutwara hone dakika unkana mbega ngashongo yarwo yagera ki hade ni nyenda ngunitwe abantu abakuzireho tube no kutwareba investment kugira ngo
tekwize yorobi neyetaaga okwehayo neyetaaga okugumisiriza neyetaaga kugira eki wayefisiririza kugira ngu nyenkyakare kare ofune ekyo ekyokwenda kandi ekirakusemeze kikakwebesa enaku eyi warabiremu kutwafuna abantu abarabira omuri ekyo bakiza nk'aba bakaza kutuhereza obujulizi bakakitugambira batugambira ahi barabire ohareeba osobero konka hati okimureeba sibere kikaru nibura wamwegomba njamwahurira hati omwe n'omwe notandika aka business okyo bakatandika kiza kago why because okabo kugira ki nokiyamu notoka noihomu notomu mbwene nkora egyo tinungi hati obundi business nego okuyagamba sometimes you sacrifice what you like in an investment bit investment zo zigebika nemwe ninga because at investments me I can always was and limited manyoha Isaac Investments Limited gave you ureba biriya chombe ko ureba ki kongaro na twakirizana ngo you can invest in yourself hati investment zo nizitana rero hati kikanyanguhira nyowe kutandika kutorana mukagira nda I think this one is better harabo kurana bayangu hazo ke investingamo like umuntu nabasa kwe investingamo ata so ntonahira nimbuza when we talk of investment nichika nizitana zita obundi ninga nemo we bari munonga hati actually omporogramu egi tinyezire ngo tureba investment za limited zo ry'Uganda nko kutwagira ngo tureba hari investment for personal growth inyenda turebe investment aha muntu iki cywahereruka naco ngo yitire mu esente icyo nkwenda tube no twasimba amakanda twetegereze investment iyo umuntu akabasa kwekoraho neyo iyo kubanza okurwa umwanya kuzumugunda ni investment hati yo muzuri zubuye mukomu kasese ukanaba hamiso ukazwara ukasibeta yawe ya hero ya movement ukizaho mu studio za TV West wakora investment sure yes I invested in myself yes hatejo intobaza kugeta a one day investment hati investment nazo ziryo mbaka time wa investing kwingana ki hati wa investing am for this day kugira ngo urabugane muzuruzi aho agera ati muzuruzi yabonera ati muzuruzi yasemera kandi niwe koragire office yiwazamu bakwakira n'ikitinitsa tukusana yabatine tayi egesa waza arufu nubo kugende sazagenzire ukagenda usubira utitayi intebe yabuziri nibagira umuntu bazogana bamwimusyaho mukamuzuruza kugira ngo yizazwirege nagere ki natunga katebe ejo ni investment icya kabiri hata cyo cyakigishe ikizoba icya kabiri mwene ekiro common munonga ikitukira kukora okusoma at least iyo bukwana ureba umuzire nafayo akakwata akarya busa ungakameka ngashonga umwana we yazo mwisomero nabaryo nakora investment. Education is an investment. Yes. Akuba hato kumwana kwakuza yisomero afuna y'ubwenge ubwenge ngo arize kukoresa nyencyakare kombekeka yise na nyina nyencyakare baba batakine mani ubwo umwana agamageza garayiheyo nugora akoze se wowe nkakwe yombeka akamuzuruzi kwatara kusomise aha tukagizire ki tukafunde mu TV West igiba investment muzuruzi ko kura waheza kuswera ijo ni investment
akaba n'uburu bwenka hati uswera ugira omukazi mu babantu abo babiri umwaka gukiza kwa mugita wamutwekire azara umwana mubabatsata tutwagira ngo investment no kubiba nurembe bwo kwerekanya umyaka 3 4 Mujurizi usanga ina bana ibyo ni investment okwayo behavior nuzara mugira utinyowe niza ko behavior ngandi behavior n'emitwe usara ubwore babantu bazumukanaza kuzuma ibyo ni investment yaye yahura abandi hata bamanyo nk'umuntu uwishema umuntu ari gukora ibikiri umuntu ari gukora ibyarahanga kibana kimanyisa ngo waba norundo umuntu umwesugwa umusoso yate amisugondwa akabandi zarigori yo wisemwe ubutunora ngoriya wamuha emitwaro yawe 10 no gukumara umwaka usangire erizingayi iri 10 wamuhereza umwana wawe namukubikira ki yes hata abantu bakutrustinga ushangana mwamuri nkokwe niyo ku buryo mbici wabo kubikira yes. had educate that kind of behavior nayo ni investment hati abantu aho bino kumanyera nani ngamba nk'icyo hata aketera mu cyupa kebuza konkanyo we behavior yanje mu bantu umusoso yate eriyeta hineke kunyongeraho akaba wasanga ngo behavior wazo mu bantu nakuwabo yine nkaragaho hateje ne bitabe investment nyonje banza behavior yawe erimwe bituri and that costs you as an individual. Yes, and the moment you are moving backward you need to have investment ni kimanyisa kongera umisho ikindi ekitubasa kurebaho no kugira ngo koko banukura ibyetago biba byinshi okora hati icyo kwetaga hati cyo cyora yitaga nyenchakari ibintu biza kuba mbigira ki byahindukire nkuko wagambo ti nkaswera abantu biza abantu bero mbugeni iyo nibanze hati cyonje manyisa ngo no kumeka ngashuwa ngo hine cyo wayekora kugira ngo nyenchakari cyo bakorire ni ugire ki ni bakorire hati uko konka igiyo nkani investment hato making sure ngo wakora namani kwesya icyo cyo kugera ki icyo kwene kwiwari ya muntu waza kwetaga esente hato rundo ukora azifuna nuko kurundo umurumo ikindi networking ntamanya mbagira ngo yes mbagira ngo icyoma nikitazwe ikindi hati wabo wasagara wenga tora atazwe umwe witaga kufuna abandi abantu bakabana babagira ki bakutazi okutaze ntumanyise ki okwo bwenge icyo utakumanya ukiharnanga nuko twakuziri Mujurizi wakugamba je okwizira mu Mbarara hine umuntu wayira amageza akakugira ati izankayo ni naho kuba watembire ninga even that very first day when you got into town naho kuba washikire maybe those first days the weeks aho kutandikiraho hati ejo networking yonka ni investment kugira ngo ikwiyayidara rumwe ikwiho umwanya gumwe ikuteka umugundi okugamba kuko kundi yo ningamba ni investment hati izoberi okwizo mu studio hine cyanyongera akuba nyina masukungu
hino umuntu egesa hariyo nareba TV uri nayibuza to gumusize no wanka ubwo njye mutakandebaga hati erizoba kugira ngo aha abantu miliyoni mwabemba amanyo mu Uganda hati nayiyongera abantu 10 abo kumanya ejo ni investment njye banza kunyenjaga nayiza kwisimba bwa president hati nanizo umwanya nanka umuntu najya hati kunga nkana kuri ibira TV West no yegesa hati wano ukora business harahabera abarayongereho hana no kora business nke yanje yinkore by'umusoro hati naragera atogo nwentuire nindebo urukore ibintu by'umusoro hati kinyongera akimbire ngisiriki akimbire ndi turiyo tugenda mu misho tugamba investment haza tuendere ngo kituyambe ni wo kwa hori umanye ko kubasa kweyongera kwekurakuransa yageza kubishoborora kugira ngo cyo gukora is an investment ejo groupe yo n'abantu no basa kugikoze saje ekongera umisho yagamba kintu cha trust wese kugira ngo iyo baza kushanga uko ahora abantu niyo bakugira ngo twaza kugira te Muzoora nwarazi biki twakoba biki no wakotara haza bamanyire esente okuzibika cyonga nkimanisa ngo there are problems you cannot face hagira ikindi cyabo kiri emergency you have access you can repress later but while the floating edges that becomes capital on your side so okugira obwesi gwabuka kuretera abantu nyine konko kubagama ngogira obuntu kwabantu bakwe bintu I think na chenganyo it's a serious investment yokubasa kusyari ariye cyo weruka nacho atombintu byiti by'umusoro Uganda Revenue Authority nemeraho ereba companies ezikwesubwa eza appointing ngo correcting esente withholding tax agents hato sanga Mujurizi mbajya ngo umuntu woraze kusasura wena umuyiho 6% asente zora bino kugira ki kumusasura hazezo 6% ko kuzumuyaho hato kumanazo cyonje wa wana ko miliyoni 10 umuhereza miliyoni mwenda nemitwaro 20 imitwaro nkaga kugira ki ugumanayo hati imitwaro nkaga abantu bari gukora business waziri ku business katugira ngo wana umusasura kibanza cyo kwezi waza kusiya mu rugo kwezi imitwaro nkaga simukana yakuzarire ikintu hango munonga ari yiki twantugambe cya investment ibyo nyibaza ngo imitwaro nkaga no kugikwata ugizaze zindi umwaka ukwezi kwaza kwa yoreka kugete sende zuwirara nankazirete imitwaro nkaga nayo yakuretire kinana ugaze yenkaga usigazo 20 mwenu oreba ngo obwesugwa ikinani kugambira ngo investment iyo yunka ni kuretera wafuna emigisa yo gukora izindi sente kurabira ukwesugwa kw'abantu n'ibitongore bindi program ni Sisiimuka turahanuye kandi ko twatwagambire of course tuhagirwa bakutuhagira bamumuriyabo nibingi munonga those support us to keep on twinama ba day to day supermarket enunje munonga rushangwa high street enitaje kuri Mushenyi around about Mushenyi aho bine bintu birungi munonga kandi tine cyo kuza mu kashanga kitarumu nabo icyo bahikire aba day to day twinaka cyayaha it is courtesy of them no bakutuhereza icyo kunywa kirungi ibintu bingi munonga babyine kandi ibintu biri genuine nabo icyo bahikire wabano ugenda rugendo nyigendo high street umukibuga cya Mbarara come you will find everything can they even deliver to your home aho kwenda hona bakwicazayo twinaba budget abantu bajweka kandi twinaba bright suits abantu bajweka imwe n'abaryo ko ndakuzwaragiye decent for every function na mnonge mikoro eje bitinisa kikayo bashire nabo mu rubuga urwito Rwampara hano mu studio mu program eje ya Sisiimuka Vincent Mujurizi no mukuru Isaac Muzoora Obwegyese ibintu by'imishoro nk'ibyo turiyo tuganira aho umuntu yakwasa gukora kwe investinga mu kugenda misho yanatushobora bwahereruka ahabikanwa sa kwe investinga moto
ahabwo nkurakurana yawe nko muntu ibintu byo kubaza kutandika gukora nabyo bikugombeka kugenda umisho kandi umuro kaci tugaruke tugumizemo n'ikiganiro iki Sisiimuka program umuro kaci garuka twagumizamo n'ikiganiro cyitu Vincent Mujurizi mu studio hamwe no mwami Isaac Muzoora we esente nyine ndagumene incheta so nicyo kureberana no ku investinga nacho abukuba finance ikora kintu kwesente cyukweza buri kimwe kurakura so nawe cyo omukuru twaturiye tugenda mu misho tutakagira umukahumuraka wabushire no shobora aha miringo yes webana Mujurizi hati aha miringo byo ntugamba yo kuinvestinga one itu no kubanza kumanya ni obwiro bwo kuinvestingira ng'example itu atwahire no baza kuinvestinga mu ikizoba ugiye tumene rizoba nyo nyenda kubandi mpindukeho abarambogane barengu yindi cyagera ki icyahinduka baza kuinvestinga mu icya week baza kuinvestinga mu ukwezi ugira ukwezi ubu ninza kwa piyaringati ukwezi uko ninyenda koreki ibindi byona ninze kubyemereza kungangira iki koreki ningase hati go kubita umunanka twaga bita simple terms we have short term investments hatezo katuziteke nkamwaka gumwe umwaka gumwe garuka hanze izo zona zibaze ryo mu kategori emwe ya short term ariho medium term kuruga mwaka gumwe garuka yiguru kushika myaka 3 hate umuntu wakabarimu okusoma mwari education ntumanya ngo digurize nyingi neze myaka 3 masters neze myaka 2 hate jo niba medium term then arona long term izo bwire buri kuzo myaka 10 obano manyangu ati ngoko gisu umwana wawe waza kumwiha myaka 5 waza kumusiya university ijo ni myaka 10 ijo ni long term hata uno kurebera za insurance zimwe zigira ngo nyabura abo kugira ngo icyaba kiringo no waza kugira ibya futegana sa gataho mweniza tukwateriko then haruna na investments zine bukombo ati ngo umuntu icyo twantugambe umuntu yajya ati nazuno that is an infinity investment kakugwa ati neba yagira investment neba yago ati tukuba tugamba investment tukugwa tugamba mukugwa because that is a complete change of behavior nubagira abishe mwe mbambagira ngo ohereza ubuzurizi ahora afunda abantu bahereza ubuzurizi mwenu ubumeno renewing your relationship with God. Yes hati kutukweza kurugari yebyo ahabwirobwe hatureba nice tukubasa kukorera mu bwirobwe tukagira ngo akakaba short term akakaba long term twaberebereho okunetworkinga okusoma ahabwa iwe nkomuntu ningasi ahabwa abana bawe ningasi ahabwa abanyabuzari mwe nagambye cy'abanyabuzari nani nyenda mpaburiho wareba no somesubwa umuntu atari tata wawe ninga atari mama wawe ubeno mango uri umuntu ari nakusomesa ariyo nakuchukora nka investment nyensi yakoro wahereze umwizuke nubaza kumwizuka mu ngero ki nubaza niwe kugira undizo munyabuzari wakwata mwena wabe nagira ati nanka nkamusomesa mwenda akwasara nanko ninga so wahirwa ranga kakwita bokeza kusomoka funo mu murunje numuteka musara mugurire nke motoka hato yes hato obwe we obubwire mbako ari na enjoy ingero investment yagize riki yakoze kunga wabo tachikozere mwene umukoresa rose
I agree with you. Yes, ikindi hati nanyenzere ntakabura kugamba iki twagamba personal growth konka omuriyebe byona hariho investment iyo kukora sente nantakwende cyo tukimamisho akatwagamba investment tagambe mu sente tuba twabiye mbwenu omuriyebe byone bitukora okuhindura amitwareze okusoma okugira abanywani hata amahirwe byona ikintu gireka business akuwagira ki watandaka ako ka business twandugama business ndwandugambe sente ako ka business kabani ko kakoretere sente hati bye twabanza byona niriye ingambire kubona gira ngo ujuro ubuntu bukwabantu abantu bakweji akwebintu hate bintu baza kuhereza waiza kutandika business hatu kitandika business ngitwa tugambe ya muhurire babamba manyangu Mujurizi we nagamba amazumu Mujurizi wa mutuma ikindi cyo cyuwa mutuma nagira ki nakisi hata abantu bakwesiga bakwereze merumo bakwereze sente nkitandikaho consultants yanjye bagira ngo Isaac no wisemwe no mwesubu wamuhereza umurimo gwawe nagukoraje ati nembo ryari hati kiriye kinabire It is beginning to chendetera abantu bampagira business yanjye ngira ba customer bampereza ki bampereze sente derafa ngecyo twatwagambye kugira ngo investment in process biriya byone byenyuma okusoma okugira emitwe mirungi okurwa umwanya ukaza umugundi okagira abantu kisemeye kugira icyakusya hata ukarwa mu idara ukaza umurindi iri kugira icyo watekaho kikakuretere sente. Yes, then ukeza fune sente ezo uyinuko yongera investment koma this continuous akaba kufutandika business hata inoko making sure ngo wayongera kusoma business yeje yiwatandaka nekoreta cyabi cyo kugira ngo geno of ne bwa course alongside that line. Yes, obusome oyongera abukugu aha business yo nogera ki notandika iyo no ukora umanye okuba kukozesa sente business ne sente therefore ino kumanya esente nezikolesebwa zita financial management skills oyino kumanya nkolese sente zanje zonka esente zaze zonka zazitakumara nimbaza kuzo mbanka nyeguze bampe sente nkore business nimbaza kuzo wa munywani wanje mweguzeho ampe sente nyongero business egereji legendo misho that financial literacy ino kuba acquired as a form of investment. Then amerwa byona wabona ukore sente oyino kumanya ku saving akaba environment yitu koramu ana satani eri izobo orije konkanye ncyakare tukumabwa sesa buta so tukumanya umwako kwiza guruguta nkukutwatirwe covid twena tukatakumanya ngo kugera ki ngo yene twino kumekinga shuwa ngo omusente ze abantu tukora twakora hecho bakweta investment and twakora saving no kurebera ati kureba groups nyingi niziza zo kupromoting ekintu cya bigukuguze hata bari yarevejo nyene business ndiyo ninkore sente kunkanye no kumekinga shuwa ngo nagiye kinabikaho nyencha kare ubwire kubwa kusesa ayi butasesere bukaseze ibintu bihindukire ingira yinataragaraza nyaya kanabiri mbikire kanye ho mukine kinagera ki ikinagwamo mbuyenu icyo twino kucyetegereza tukamanya steps ezo izikubaza kutuyo mwidara zikatuteka umurindi nikikuru munonga kandi ngo kwagumye nashobora kire twagatwara mpora kugira ngo byona tubikwate
discipline is key to everything. Wahura ibintu bingi munonga no baza kutandika kuronda ukora ahinduke kuba aharayi nejo kuba bihura kamukura izaka turi tugenda ntwenda kumaririza abubwire so mwenu nyenzere ngugire okuwagira akagambo okuhendera okutumenya tuganira hanuya we bari munonga umuzuzi nani nyenda kukatereza ahansonga yitu abantu tugambaho iyo kubiba kandi tukabira kwetungura kugira ngo abantu tugitegereze kandi tujukunde kugira ngo kutukubana tukura nibyitago byite nubane bakura kandi byitago kubana bakura twino kwetebekanisa kugira ngo tubyesiyeho ukwetebekanisa kwitu nukuza kurabira umukubiba kwetungura kugira ngo hatu wabo ine kimwe nyencha kare ogire bibiri kugira ngo hati okurakurana kwawe kurakurane n'ibintu byogizirishi n'ibyohine wobire no turu muzugo ahora aze kushodoka zarabana bakababa n'abatanu ube wayombe kirenzo imukubaza kuturamo musemererwe kandi twareba ngo okubiboku ntwiha mu kigambo cya rahanga cya Bibuli mbwene twabana tukikora ntuba ntuhereza kandi tukusemeza na rahanga icyakwene nebyo mukama bandindire mugume no businge mugire investments zimwakora mugire sente zibahereza obusinge mugume no businge yabare mnongo mukuru Isaac Muzoora kandi twashemerwa kuba niwe hano mu studio za TV West hano ya kashozi boma ntusima ubwire bwa kuje mu kashisho kabanitwe kandi ukegesa abantu batureba umuningo mutano yenda kusima nabo abareno bareba programme na program zone za TV West of course turiyo tugarukira konga program ya Sisiimuka kiriyo zagaruka n'icweke kinde cya bisisino nkaburijo nehenda shayishatu kongana we after shayishatu bwa nyuma y'iki program ko hariho nyingi munonge ziri kukurataho nabo ico gumiza munoreba TV West ahandi gatweneza n'ibirungi tugumize mu tugendo misho